ati muracita Peace Caravan Mount Kenya. Peace Caravan Mount Kenya. Ndeto ndito ningi ni ciakorwo igikura Martin Wajanet irionekana tarageria kuingiria irungu wa Kang'ata ndeto-ini ici cikigie mitugo yake ya wikendi kuria Murang'a, kuria Martin Wajanet akugeretie gwitetera akiuga ati we tu wahoreirie Gachagua microphone no thirikari ya Murang'a niyo yathanire thitima ikorwo ikihorio kiharo-ini kiu, na ciuria nyingi ni ciakorwo ikiurio Martin Wajanet kuria akorwo akiurio akorwo agicokia kuria besha ciaumire cia gubanga giki aragita Peace Caravan kuria Murang'a, aria monekana kurakario ni ndeto ici makiuga ati Murang'a ni airungu Kang'ata na ihuire thayo, na Martin Wajanet agirire kuhe andu a Murang'a na andu gicigo giki kia Mount Kenya gitio. Andu itukai Mount Kenya gwe kundu kurarwo ni ni ndiramenya. Peace Caravan mutware baringo, mutware baragwo ikuria kwina bandits maroraga andu. No Peace Caravan Murang'a, Nyeri, Nyandarua, Kirinyaga na Ikuru Peace Caravan. Kahedo ito muona andu menyeje atia. Seneta Methu onake ndanonekana gukenio ni miario ya Martin Wajanet na mitugo ino akoretwo nayo kuma kuria Murang'a, na nikio akorwo akimwaneka akimwira ndagiriire kuhenia andu ekirite kiremba mutwe. Ngaruya Junior akorwo akiyumiria na anika Martin Wajanet akiuga ati ni amukirite mamilioni ma besha niguo atabanie concerts ici riu aragicieta Peace Caravan guku Mount Kenya irita njira tu ya gupromote mundu gwitwo Kithure Kindiki niguo etikirike ni andu a gicigo giki gia gatagati wa bururi. Ngaruya akiuga nikio kiratumire Gachagua ndagetikirio arie thiine wa mucemanio ucio. Ene mugithire marahete mundu gwitwo Martin milioni 7. Na andu ituri rekei turute wira ucio. Ni tukumwitikiria murute wira to ni wira, no mutie ukua andu ta nyenje ati Peace Caravan Mount Kenya na muri ahonoku mutuke mwire andu mane wira muheto wa kwendia Ruto, no mutie ukua agikuta ta andu matari hakiri ati Peace Caravan. Ora mutigia getha ritwa ringi no Peace Caravan Murang'a, Nyeri, Mount Kenya ni kukurarwo tutaiguite. Ini ki andu muona andu menyeje ugu.